Cijenka umrla, ja sam našla plastično cvijeće. Tako da ja nisam vrijedna jednog cvijeta, finog, živog, lijepog, jednog cvijeta od 7 maraka, a ne plastično, ružno, kinesko, naparfemisano, malim te, u nekim smrdljivim ružom, mirisom, malim te. Hvala vam, mislim, možeš slobodno usnimiti tu moju fotografiju zajedno sa tim. Odi vam, Senka. Odi vam, molim. Stavimo što svoje fotke. Idi stavi da te sahranimo i ćemo da te se riješimo. Moraš udariti za ovaj rad. Kamera svetla kreće, hajde. Hoću da, ha? Ajmo red, ponovo. Are you ready? That's what time! Come on, man! I know what you like! Znaš, sad ovo. Zdravo. Evo dan, zašli smo u Sarajevo. Evo, postavili smo izložbu. Čekamo 6 sati da to sve krene. Eto. Ja sam se već smorila, a izložba se još nije otvorila. U mene u Amidže Tečić. Mene prilazi, u pomoć, bježi. Beatles frizura. Između Jovanke, Josipana i drage mi prijateljice Senke, najljepše uvene mjesto. Kažu da sam cvijeće, a kada sam rahmetli.
Manufaktura. Ja, fantastisch, 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 ja, fantastisch.